zaklinjem se U ljudskoj prirodi je zapravo da vole da prave ceremonije, cirkuse, da učestvuju u cirkusima raznim, pogotovo ako postoji mogućnost da budu centar tog cirkusa. Ja sam se, recimo, poslednji put igrao toga kad sam imao 5-6 godina. Ja sam sa svojim drugarima uživao u raznim krunisanjima, proglašavanjem viteza. Imali smo krune, imali smo prestole, izmišljali smo sve i svašta. I to je nekako za decu prirodno. A kad to odrasli rade, pogotovo na ovaj način sa raznim evanđeljima i ostalim priručnim sredstvima, onda to deluje malo bolesno. Znate, skupite ovako mamu i tatu, pa gomilu sveta koji vam aplaudira i poverujete da je to zapravo. I tu kulja na sve strane, neka gomila emocija, ili bar verujete da je to tako, a čini mi se da zapravo od svih tih emocija postoji samo jedna ogromna, neizmerna ljubav njega prema sebi samom. Redovito su penzije, narod živi mirno i šta drugo. Su vam smanjili penzije? Meni nisu. Nema šta da smanji. Taj video u meni budi dva osjećanja. Jedno je beskrajna tuga i saučestvovanje sa zaista nekim ubogim i siromašnim svetom koji ima užasnu potrebu da nekome veruje, a nema kapacitet da odredi ko je taj kome treba verovati. I s druge strane budi u meni jednu ljutnju, jedan iskreni bes. Zato što je to neravnopravan odnos jednog koji zna sve o čemu se zapravo tu radi i onih drugih koji nemaju pojma o čemu se radi. I taj koji zna sve odavno je prešao samo granicu toga da ljude iskorišćava za svoje potrebe, za izborne potrebe. Preuzeo je sve funkcije koje ima. On je i premijer, i predsjednik, i tužilac, i sve živo. Kao što je počeo da ponižava i vređa ljude koje koristi i koji mu navodno veruju, na isti način zapravo se obraća i onima koji mu ne veruju i koji znaju dobro kao i on o čemu se tu radi. On spada u onu vrstu kako smo imali ranije u istoriji, koji ne biraju sredstva, ne biraju način kako da uvrede svoju opoziciju i zapravo očekuje da se njegov odlazak neće dogoditi legalnim i normalnim putem. I sve je uradio da se to nikako ne dogodi na taj način.